Mageba. Hawu phela nine vele nginiboma bema 2000 manje ngeke nihlale ningavakali kahle itechnology idinvote yenu lapha. Hayi kodwa Mr Mamba esomyeze love you kakhulu mani. Hey mphathi siyeva lapha kuphekwe ngagalasa kusasa kuthiwa ngisho nale bekathi ayithathele kuthena akasukume kwentekane Orlando. Kusenjalo Mageba ngicabanga ukuthi ngo stage 3 na njengoba ade emaswati lamahle ukuthi ke sibuye embombela saya kokuqala kwesibili so siku stage 3 ke manje njengoba kuyi load shedding nje kusho kona ukuthi kubi sise Orlando kusasa indzaba yethu inebabulali lababulele emaswati so ke siyabuyela ke kusasa sithi angeke baze bakuthole kuthule eSouth Africa as long as thina njengama diaspora sesekhona. Mamba kusasa ngabe ngikhona uyathi ke wena ukuthi ngizidlakela kanganana ngeba nithinze kusasa ese hayi madoda awubithe abantu mamba abantu bafuna kuba khona lapha. Hayi siyabonga Mageba siyabonga kuwakhuthaza nje maswati lamahle kukwatshela lokuthi if singalweleli ivele lethu kude lo tasilwela asiphumeni maswati lamahle siphume ngebuningi siye Orlando ngathunje sidabe sesikhona thina labanye Orlando sisente show ukuthi bonke abakayikhoda basithola vele sesifikile sifuna ukuthi badliwe 10 knots ke kusasa if kwentekile bangena stadium if nakhona futhi bakwentekile bafike eJozi. Uthi ngihlanganwa ngakuphi Mr Mamba ngoba phela thine vele liJozi indzawo tethu ngishayela noma ngivale emehlo lapha eJozi. No Mageba iJozi lokuhle ke ngalokuthi Orlando iselokishini phakathi elokishini nje igegeletele ngiyo ilokishi so ke la ekuqaleni vele ku main entrance sidabe silapho dudane naletindlu leklapha ngoba vele indlu yamzala wami ngiyo le yakhelele neOrlando so sidabe silapho ke kusasa emaqabane nje mawufike nje Orlando ku main entrance batasithola khona ngalapho ke sidabe sihlangene simakomrade. Sibithe abantu Mr Mamba sithi maswati onkhana nebakisila khona la iJozi kukahle lisonto kusetshenzwa siyacela maswati lamahle fikani nami ngiyobe ngikhona ke angithumeli kusasa la eOrlando ngiyobe ngikhona Mr Mamba labafuna kuba khona mhlambe bafuna indlela ukuthi nichumane Mr Mamba bakuthintsaphi inamba yami Mageba ngiyo leya 0677830449 0677830449 sinalaba suka ke eMbombela khona labasuka eDurban sekhona labasuka ku Northern Cape. Hawu Mageba indzaba nje yinye indzaba yeOrlando sikasiphelele ngobuningi kuyabe kusinde ngalelo ngebelithole ke eOrlando kusasa nemaphara ngaseJozi athi ayasijoyina kuloku bathi abasali ngasemuva batawukwenda show ukuthi bakhona nabo kutobonisa mangololo ukuthi ke awukwathi ukubulala abantu eveni lakho bese utodlala nebantu labane democracy eveni le democracy inhlamba leyo ke bathi Mswati idemocracy ngumcuba bese ke bona bafuna ukudlala eveni le democracy. Sithi ke simaswati kude lo tasilwela asisukumeni thina silwele njengemaswati nathi njenge youth sifana ne-youth ya 1976 nathi asilweni sishiye imark eSouth Africa kwatiwe ukuthi kunemaswati lavala athi nje abakwathi ukudlala laba ukuthi eveni labo bamoshile babulele ehloko tethu. Sifuna kuva Mr Mamba akhona inma transport yini maswati lamahle langanilekelela ngako nisagijimela lapha eOrlando. Transport Mageba akhona lesicela kakhulu vele Mageba ngoba vele lokho vele maswathi siyaloku siwahlupha vele emafutha endlela Mageba vele siyaloku siwahlupha kuma operations but lokuhle ke kulokuthi ke maswathi ayawubona lo msebenzi lokuthi naleti imali lesicela ukuthi supporta kuphi njengamanje nje macabane sineke siyayithi ke umuntu akanashiyeke emuva athi angikhona ukufika mina eoperation ngenxa yokuthi anginamali laba nganamali sithi nabo abaphumele ebaleni ba register kuyo le nombolo ya 0677830449 ba register kule nombolo asho umuntu ukuthi ngisuka kuphi nedanginamali labanganamali ke siyayisaza ukuthi ababe khona le contribution lesiyendako ngiyo lento ukuthi ubukele mangabathi yena kusemsayitini angikhona noma lo munye athi mina ngekhathi Eswatini angikhoni siyasithi ke kulabo babukeli labo abafake lo lokuncane just kusika lo lokhonako yena kepha longanamali
so ke nguloko Mageba lengathi nje kucela ngoba ke siyaye sithi ke kuMaqabane kunemoto nje ngabe isuka eMbombela nemoto lesuka eThekwini so lokho kuyaye kuside ukuthi eMaqabane akhona igcwalisa letho moto etita ku-operation so kungaba nje ukuthi siyacela ukuthi ama-comrade awaside nge-contribution kuya ngemuntu ke ukuthi unalo okungakanani emandla afikaphi kuloko nje Mageba. Uyaphila Mr Mamba uyathi usetinhlitweni talamaswati siyabonga ukuthi Mr Mamba umuntu lotisebendelako ume kahle awusweli lutho usebenza under government kunetimali takho ngenyanga labatibekako lokusho ukuthi noma sowugugile kunemali etawuphuma kuthiwe yakho kodwa wadecide ukuthi ngeke ngibe comfortable bani basekhaya bahlupheka siyakubonga kakhulu Mr Mamba sithi chubekela phambili ngalawo mandla noma bakhona labakucetha amandla phela ngetingulo motabo kodwa siyacela Mr Mamba chubeka babe ukhona wena noma ngase kubonakala ngathi asikunaki ngathi nalebe ukufuna bakunaki kodwa sisichubeka Mr Mamba sinawe yini magama longawasho bhuti mlaleli Mr Mamba ngumphathi welpage le Swaziland Today Facebook ungayo like nje umlandzelele kunetinto letinkulu latikhulumako lapha lengicabanga ukuthi tingakusita nawe lisile page Swaziland Today uhambe uyalike ama uphuma kule live Mr Mamba yini message yakho longafuna kuyiniketa lamaswati nebakithi sesivalelisa mphathi wami. Lengakusho Mageba kokuqala kufaka phakathi ukuthi maswathi lamahle khumbulani ukuthi eSwatini nyala kunetinzala mawubuta kuletinzala ukuthi bathi bala ekhaya bayabantu bebalana bathi hayi bahamba base South Africa so ke Mageba lengicabanga ukuthi ngicela kusho emaswati angilalelisise kahle la khona eSouth Africa ngoba emaswati Mageba ahlukene kabili kunemaswati la ngala lokunye unesihlobo eSwatini kunemaswati la uthola ukuthi make wakho waseSwatini babe wakho wase-South Africa noma babe waseSwatini make wase-South Africa sekukhona ke emaswati ngidawuthi la nebuve base-South Africa kodwa angakahlobani ne-South Africa so ke lokho lemisho ukuthi bantu bayahlukubeteka emsebentini bayade emsebentini ukuthi wena nje uliswati so siyafika isikhathi lapho khona emsebentini bakutshela ukuthi wena phela ukhumbule ukuthi uliforeigner ngizama ukuthini ke Mageba kukhona ke laba netimpepha nje tema-permit abana ID abana lutho kwase-South Africa siyawufika lesikhathi futhi sesifikile lapho khona ema-South Africans awasafuni bantu labangaphandle bathatha imisebenzi yase-South Africa sekushintshile manje so ke ngifuna ukuthi ke kumaswati asilungiseni kwethu asilungiseni live lethu sibuyele sonke siyosebenza eSwatini ifu manje kungumuntu ubunye lomile lomele edleleni yethu asisuseni loyo muntu lo emaswati akanga-relax acabanga ukuthi wona tawusinda makuxoshwa baseZimbabwe akanga-relax macabanga ukuthi mangabe tawuxoshwa base-Uganda noma base-Congo awale emaswati alwele live lawo labaningi-ke Mageba barelaxile la Jozi bathi ngiyasebenza nginendlu so ngifunani abathi imbadla kanye nalesitrati ngifuna kusho Mageba ngithi sonke sihleli kahle angicabanga ukuthi khona lesikuswelako nje konke ku-right sinetindlu sinetimoto siyasebenza so-ke but sibukele ukuthi angeke bafe ekhaya nalathi sikhona akube khona lichaza nathi lesilidlalako ngoba sisesenato tihlobo letinye letasala eSwatini so ke sifuna ukuthi nanato kunabomzala kunabosisi labanye labasala labangasebenzi nje manje labama-graduate labahleli namanje asathi ukuthi bayochashwa nini labanye bakhona sebaze bayakha tindlu bama-graduate bahlele ekhaya nema-diploma nema-degree so ngifuna-ke kutshela emaswati lamahle ukuthi asilweni maswati asilweni sisukumeni sicontributeni i-attendance nje i-presence yakho is very much important mangabe useJozi nemacenzelo siyacela ukuthi sondela ube nathi e-Orlando nawe so ngoba idemocracy Mageba sayitfola bathanda bangathandi so nathi nakudemocracy usho nawe ukuthi hayi nami ngasifaka ngesandla ekhululekeni kwemaswati lokunye-ke Mageba lengingafisi kukhohlwa ngulokuthi-ke emaswati manje siyatshela ukuthi hayi xhumane kuma-group chat kunabo maphoyisa lakhona mina lengifuna kuqinisa emaswati kona ngilokuthi-ke akuna-group chat esitophuma kuyo sathi mbanza kanje indlela yethu yokumobilize ngiyo leyo ye-social media lotawungena ku-group chat u-right phela utawungena ngeke bangene babe ngu-50 batawungena maybe babe ngu-2 babe ngu-3 sibaningi ngifuna kuqinisa emaswati ngithi baningi bantu labafuna idemocracy kunalaba laba-protecta Mswati futhi-ke liqiniso lithi-ke ngibonile on the ground
labantu abavikela Mswati akaba provide nge-security. So-ke bona abathine more than thine sisababona bayabhuca nje ebusuku uthola ukuthi uyabhuca ukuthi hey mkami vuka ngiva ngathi sekukhona abantu abakwashata ngaphandle abalali abantu labalalako ngithi ngoba bayathi ukuthi kunemabrother lana wonke umuntu lo society laMswati. Ngigcine ngokuthi kunemavi lengiwathandzako lakhulunywe ngenkenjane nathi-ke labantu laba mawungavumelani nabo bayakushisela. So-ke lokusho ukuthini lo kusho ukuthi-ke kunalabantu labafuna idemocracy lekuthiwa impoko bayasatshwa because awathi isipoko-ke Magebha singaqhamuka noma ngangikuphi ngeke usade futhi nje bathi sikushaya ngempama ungasiboni. So-ke sinjalo-ke thina ema-comrades sinalawo mandla lawo okuba invisible. So akufuneki-ke mawucathwa sitha nawe bese ubonisa ngathi sisisa uyasaba mangolola kanamandla usaba thini. Ngiciniso eMaswati-ke ngithi mina ungaphumi ku-group chat ungaphumi hlala mangabe bakhona sitawuke sibone ukuthi batawuqala kuphi bagcine kuphi. I am telling Swaziland, we are not scared, not in South Africa. This is our home ground. We know all the corners. Njengoba bethe Jozi nje bafike kahle. Come tomorrow you will see. We are not scared of police. If police alingenile ema-grouping akube kahle ukuthi kuyethemba ngoba ngeke lize lisurvive ngeke lize liphume liphila ngiyakutshela Magebha. So-ke ngiloko lengifuna ukusho ikhuthaze eMaswati ngithi asiyibambeni ningasabi muntu macabane and nalokuthi ngesikhathi sokusaba nyalo siphelile noma ngathiwa naba bayi-10 bathunyelwe bangaphakathi kwethu siyaqhubeka njalo ngoba vele sisho njalo vele sithi live lethu siyalifuna sithi Mswati must fall. Sithi akekho umuntu ongaphatha umhlaba ayedwa sithi Mswati ilimoshile iSwaziland. Sithi bring back Swaziland. Thatha iSwatini yakho uhambe nayo. Sifuna le Swaziland yethu sifuna le live leMaswati. So-ke injalo macaba nasibheke emuva sinesibindi lesisimanga ngani ngoba sihamba naJesu siyathi ukuthi ngithi boMoses bakulesikhathi labathi Faro khulula ema-Israel khulula eMaswati ayeveni lawo eSwaziland ayophila kahle akhonde uNkulunkulu ngekungahlupheki. Ngiloko nje Magebha siyakhuthala each and every day Magebha nangakuthola nje positive comments from kulamanye ama-comrade nalabahlele ekhaya eSwatini bomake labadzala bayangifonela bayasicinisa every day bathi mntanami sinawe emthandazweni ekhaya-ke mina Magebha kumake nababe lesinabo nje la banginikete edologcina bathi mntanethu siyakhuthala qhubeka phambili. So-ke ngine-support lesuka ekhaya so because they know ukuthi sisicindetelwe bayathi ukuthi le nkululeko siyayifuna. So-ke ngitheke nami kulo lenako contribute emzabalazweni injalo macabane asibheke emva siyaphambili sinesibindi lesinzima kanti wahlala endleleni yesitimela washo umhlonishwa gazela wathi suka enqoleni yabantu abafuna idemocracy suka endleleni yesitimela ngoba sitakududula sisho kanjalo kwesithi amandla angewethu alutha continue asiye emva siyaphambili injalo Magebha. Siyabonga Mr Mamba kube kuhle bhuta sihlangane kusasa.